रेप विक्टिम्स की जस्टिस की मतंगा यामना थोड़ाम चावल लोबी की बा वजा मुतुम गुनादों बसो कोई की WMC की माइकल की अचंबा खुदो मतंग पीदुना इकाई करना बुद्ध के तंजाद लोग जगे वजा मुझे कौशल जरे World Media Council Central Committee की Information and Publicity Secretary वही ना तो वो भी बनी। कुछ और काय कुछ नहीं बा। आप भी किन्हीं एक ही कौन से थोप तबा लम्बा लम्बा एक से आंसर देने दुबा एक ही यामा आज बा रेप तुकी मतंग dan mari jumla lagi nama CS Kumar kasih मैं बरों भी जाते कोई विभाग में पुगे आप लोग जरेगा ये नाव उत्तम गुणधर्म की पाउडर मामा थमंगदा बदु निमिदिने हुंदी सीगी मामा अंदगी मावना सगी नुआई दबा हक्चाक नुआई दबा खर लई बनिना अदा मसा मकना पाउडर से थंबी रगदी यामने हेन मपुंग फाबो होइगनी अदबु आई सामा सगी मोडुटिला की मतांगदा केस की मतांग सिदा आई सामा जेमारे की आई सामना चेयरमैन विजयबनी 2021 की मतंदुदा इकोई आहार मददी यामनस लाइबक तीबा थोदोक अमनी हाइबिसे इकोई मयाम पुन मोन खनगी थोदोक तो थोक्रबगी चयोल अममुकी मनुंग सिददी इकोई कसारदा लेबा शेसो मयाम की इंडिविजुअल ग्रुप मयाम अम लाक्तबा वीडियो नौबा अदगी तोंगान तोंगान बा मकोई मकोई की आइडियोलॉजी उठोपा मयाम अमदि लाखी अदबु तसेंग चिक्सन लागदी हजिक हाइरिबा इचानुपीदो मदबु तसेंग सेनबिनबा मी कनामता लेखिदि मदमददा अखोई WMC की माइगेदगी अखोई गुवाहाटी यूनिट तगी प्रेसिडेंट ओइरिबा अखोई इनाव जुमनानबा किशोर अदुगा अखोई वाइस चेयरमैन ओइरिबा जा डॉक्टर केन सान आई साबा अदुगा इनाव अखोई मुटुम गुनाधन गलोइना कसार की मफम तोंगान तोंगान मफम कैदी लाखपा इचनी से मरम मपांग कया गलोइना अखोई जेमार भी हैदना अखोई तोंगान बा अखोई ग्रुप अम सेमी अदुगी मतुमिना चंगसलकपा थबक थौरम सेंसिदा आईदी इसाबक चेयरमैन ओइ हाइबेगी वानी अदु मपुंग ओइना पुलिस स्टेशन द चटपा अदुदगा अदुदगी गवर्नमेंट उकिल तानाबा अदुदगी उकिल दुबो अमुक एसिस्ट तौबा तोको उकिल अममु लोइनाबा अदुगी दमक्ता चथोक दर्शनगी सेल संगबा अदुदगी कोर्टा मकोई इंडिविजुअल लनाई रिपोर्ट पीनबगी दमक्ता इकोइना ऑर्गेनाइज तौतौदना सतला मधुतला रगी सिल्चर कोर्टा लाखपा थबक खुदिंगमक से आई इसाना नमदबा कयाम से याउगी अदुबु इनामुना धंदी मा मसामकना रोगपुर लेबनिना थबक खुदिंगमक तमादि चिथदना याउगी मरुओइना अखोइना सही अहुम केसी अहुम अक्तिफादे अदुबु सही अहुम खर सुरक ताइदा अखोइ केसी यामना चाव माइ पाकपा तंजा अमा लाखी मतंदुदा आई इसामा अखोइ इनामुना धोन ओजा केन सान अदुगा अखोइगी ओजा अखोइ इनाव बीरमोहन सिबादगी अदुगा सैतजित ओइ अखोइ मयाम संगदना आइगी केस तु माइ पाकपदगी अखोइ WMC की खोंजंसी
असेंबा होनाजमन मही जाने आई सापकना हाई थी नमित्तुगी राय लाउथोकप मतंदा आइना हाई अखोगी तारागी जैसुना लेंथोंग फाई हाइबदि मसी एकोई लखीपुरदा लैबा लबांगरादा लैबा कोंतरापुरदा लैबा सिलचर रोंगपुरदा लैबा नत्रगा झलुपुरादा लैबा देगी लाइश्रम शराबपुरदा लैबा मयाम सिदा कोई करीमत खेलब थमदना कोई पुन्ना होनमिनदना माय पाखिबदा अदु कोई चौबा माय पाकबा मनी अदुगा मतमदुदा कोई सतला मधुतिलासी तसेगना मकोइना लैलिबा मफमसे कोई ग्वाला संगोम करबार तौबा मकोइना लोइना मागी पुनमक कोइसिन लगा लैबनी मैतै सिंगसे मकोइना याम लाइना सिजनबा यानी हाना खल्लुबनी अदुगा मैतै अखोई मरक्तगी अखोई WMC की माइगीदेगी याम तोइना चलगा मकोइगी मपुंग सोंथादनबा अखोई पुंगिंग थौगतबा सेल मतिंग मथौ तारे नुपी मचा सिगे अकाउंटदा सेल थाजिनबा मुंबईदगी थारकबा इम्फालदगी थारकबा लखनऊदगी महाराष्ट्रदगी थारकबा इवन गोवादगी थारकबा मतमदुदा मागी अकाउंट सिदा अइना खंजबदा मतमदुदा पल्ला अमन लिसिंग निफु रुमसे चंगे अदुदगी लाइबक्तीबदी एकोइसी सेल दु खरा उबदगी नोकनिंग बसु पावी अदुगा नुंगाइता बसु पावी सेल दु खरा उबदगी कैरोई लेकाई मरु मपांग लोइनमा सागी सेल दुदा मिहौरप तंजासु लाखी अदु कोई मैम हैसिंगना यदि बिमसासी मागी लेफम फावबा हौदोक्तना कनामत इपाउ फाउना दबगी सिचुएशन अखोई थेंगनागरे अदो अमरोदना अमु सागी केसना सुम हेन लुसलकपसिदा मरा लेबा हुजे चेनबा यारोइगरे हेन खपदगी मोय नेगोशिएशन की ओइबा तोवानबा प्रपोजल अमा लाई नोइना अपामबा लाख अनि ला हुम ला कोई पीरगे केसी यानाबा पोरसियन अदा कोइना खमि नकोइना लाख हुम पीबदो मदुगी मतता आइगोय WMC ना लाख मरा पीबस कोइ ngami नोइ पैसा दुगी नते कोइ मैतै जनु अमम नकोइना तराइना ngami मखोई की मिचक लेररोय हेना तौबा लाक्चबा खुदमदा मदु ओइ चपचाबा कोइ दा आइन नि थोंदा सैरा कमा पीनबा कोइ चंगचन ब खुंजंगनि अदुगा मरक्सिदा कोइ नसाइगी केसी तसेंगना गवर्नमेंट की थोंदा गवर्नमेंट की उकिलदा संजद्रिंगी मना ममांगदा लाकलम मयामदा युमगी फोटो काबा सखीबा मिशक्तुगी फोटो काबा सखीबा मयाम पुल्ली मदुगी फोटो काबा सखीबा मदुतिलागी खुंदुगी ममांगदा लैलिबा खों इसिंग खोंदु फोटो काबा सखीबा मयाम दो साइगी कोर्टे हेक हियरिंग हरको मतंदगी कनामत उखिद्रे पैसा लुपा बसु बनाम पिरखिदे अखोई खरना ओनोपा अइगी इमु मनुंगी थबक तौना होनागिबा अदुबा केसनी अदुना माइ पालकपा मतंदा अखोई थौसा होदबा थौसाबिदबा मया पुनमक्सु हरावदा यौबिहु हाइबसे अखोई अपील तवि मरंदी थबक तौबसे मिपुं खुदिंगना तौगदबा नते तौरिबा अदुना माइ पालकपददी हरावददी सरुं याबिहु हाइबसिनी अदुना हौजिकसु अखोई WMC ना जंक्शन बा खोंजंगसे मफम कयादा मिसक मियोय कयाना ओना तैनबा मावंदा आर्दा हनबा कया मसु लेरमनी अदु लैजसुनु मदुदा खोइना थीरुगसु नते तारुगसु नते मरंदी सामुना ममांग थाना चप्पा मतंदा नाकंदा मतुंगदा हुइना खोंबदा मदु सामुदुना मोना येंगदबा नते अदुनानि सामु मथुन पेना खोंबा हाइ मोइनु ngangi bel sai da madu pena ko maneba akoi di samuni changhili bisini maramdi world maitei council koi injeri hauji man mayam su tabi ramani akoi lakipur sipur gi haugo kama su laigre madu su yamna phasaba adiga sab chaba hena siba gi saya piu be yawo adu ma thaudo amani adu akoi irakta bhap ta no ba la na no ma matang khara nei bidegi madu case ki matang da khajik tang medit wat pa su leire
ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯉꯝꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯔꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯧ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯕ ꯊꯧꯁꯥꯗꯕ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯊꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯗꯤ WMCꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 12 1 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯦ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯑꯩ ꯊꯣꯡꯒꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯗꯦꯚꯣꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯟꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯁꯥꯡꯊꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯊꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯊꯕ domestic violence amadi madugi kanaba amasung madubu karamna ngakthokadage haibagi matangda maling sumba afam khara thambinabagidamata koigi ngasigi tharomasigi dice selection pdb madam Srimati Sanalevi Devi human rights activist amadi social development professional madam Kosenjari madam na afam topic asigi matangda maling sumba afam thambinabagidamata madam Kosenjari Daista Pambiriba Dictator Singh Honda President Nasi Singh Imaibin Singh Chinal Singh Hoibu Korimzeri. Since I am given only 5 to 10 minutes, I quickly domestic violence Lushendeva Hona Jage. So now 1:47. So 10 minutes Manunga I Lushendeva our topic dinner domestic violence but I tried to get jump shortly I do wada Lushendeva. Kwai kai ni di asi topic se wadi shunava duni. Sujam ko hadi chakwa se hare matung so koi nupi nga ottachar hoibe asinga wadi sanjibu suna bai tama important topic oina hadi so exist story. Kwai kai ni di aduni. So domestic violence se exam technically chal raha till 2005 2005 को domestic violence से Indian Penal Code by Indian law दा करा इनर आएंगे. So after 2005 law pass होले protection of women from domestic violence से अतु मतलब रे domestic violence से define होले. इमो मनोंगा और पर नहीं बता वो से पुलिस ता चला हाय इमो नहीं Indian Penal Code की मथा दाना की केस से बजा. ना उन थी ना गांग मतलब कमाई ना केस से मनी. खुद थारा का ई थो करे और जाने कोर्ट में पम एविडेंस मत होता है अतो मताना केस से मजा सो मैं कोई गुंबनुपी खरा करे आए नहीं हंगा बनुपी आए अतो मतलब फाइट तोड़गा सी लॉ से लायो 2005 नते अत्याचार से खाली फूरगा चेरगा तो अत्याचार नते दो वर्बली हजिक मैम हजिक सो कोई स्पीच मैम ले नुपीना जुम सेंडरी नुपीना अदु दोदो में नुपीना आदा दोने सेट रूल्स अदु रूल ले खतम साइट लापा मिलो वाथी दो ता बताए that is no domestic violence अदु माता हला लापा दे नुपीना का अत्याचार तो वो तो कोनो एविडेंस लेते इमु मनुदा हायो वाला कना न ता फोर वाल के मनुदा इमु मनुदा कोई बनी So 2005 की law मतों इन domestic violence से करीनो एक खतंग define हो गए सिका domestic वन physical abuse जे फूबा मन physically इसादा खुद थाना तो वो violence domestic violence चिन्ना गांग
nang zoom de kari pura ke nang nupi nang jang oi dibi ni adu hai se domestic violence emotionally je kaisong jong ngang de kata chat thoi nang na ku to si de cha ra adu emotional bai ai yuwa na thongjari jan ko na jari adu kasi de nang na ku to cha ra Pramani ke cuma isa i thok te but adu emotional verbal and emotional chin na ngamba adu ge emotional se meter on kan le thawai da pan mai ta adu ngo wai issue domestic violence ta adu sexual violence mane jono attachar imu monong da oi ba jono attachar so adu domestic violence ta count economic violence je paisa ga da pi da ba haji nupa di mapanda paisa ta ma chale ni nupi di jumna le hore ni adu man su nupi da paisa sine da ba nupi na paisa kharcha to bada ja da permission da nga se jumi ko da khale ba isa hi personal ai powder ma le jere cream ma le jere ai paisa le adu man su ai ki permission da ta bada le ho da economic violence ai ge ni adu asi ke te domestic violence ne adu amma khadma aina handling is domestic violence है person to person. I don't know about domestic violence or ako इचे हमारा domestic violence है खलल दो सु जाए. कमाई ना से ऐसी कोई चंचे ACS officer है. ऐसी माँ अंदर हजी the moment she will join, she will be active from 9 AM to till 9 PM. अदु मखाता वाले सु DC ने message सारा नी DC हमारा थाया नी CM office से message सारा नी अदु मकान दा mana cak thong nam de ai khalone macha la si jingwa nam de hai no khalone adu matang da ma da adu ki workload to pira pado that is all become a domestic violence but jum na kanam bale ai by choice ai luong na jum pa ne le jaba ma I mo mono hono se enjoy to ri ara mai ta ma ki adu sugar domestic violence hoy जैसे आयो ना आयो बा नंग मीटिंग चल पा जाते हैं यहाँ की यूनिटेस हो लिया बा तो that will become domestic violence असी हाय अगर असी जो खंडर जाते हैं अपन आगां कोर है जन आगां सेलर आगां चाहने है जन so कोई work sharing सी concept है प्रोक्ता है जे इमू मनोंगी थबक से sharing तो नहीं नुपा नसु तो दो नहीं नुपी नसु तो नहीं नुपा नसु पीछू पर इकाई बजार फाचाक पर इकाई बजार नुपी नसु पार मोरा का काई तो पर इकाई बजार so akhoi sakhlo mai matum ini challenges jam akhoi economic system hai development hoye is pollution level se swaina wang sakale to one time lakani pollution level tak pon so lami so sare ngadi ifun ka dai so we are in that stage kar khoi nupa ni pe cha ya ko ani koi hayo na ama khatanga koi no nupi kata ko ani nupi ris phadana english school la tamale phadana tawre nupa ko so phadana tawre but when jaham na tam asili tapi dia nupi le tapi dia nang si officer ada bazar nang chau da bazar nupa siga when tap ko ka wi je nang junggi sabai na nang so wata nang nupa ni to da bazar haji ki khara ta like mother like me we used to teach je nupa also nang asili hai da bazar mo to ma thaiya da si je nupa nang chakum na ke so ani no pi ACS officer ke to ni do pollution do ifun ka do because for society na do tambe kudom cha ba pia so society has tactfully angang sembra tactful oiwe mathau lai haina nga chekme ba dai pas mu pisi je nan su mane thang su ne bazar ne nu pa su ai nu pa ne ai se angang ni da su ga ra hai bazar su da bazar ro ya ba otherwise nan diaper kya lai le ro ai so work sharing culture से कोई पूछना पड़ता है to reduce the domestic violence in terms of husband and wife so domestic violence is not only husband and wife wrong notion बिना खाली खाना नहीं ना से नुपा नुपी की तरह होई so kana सिगा होई बजाय domestic violence any kind of relationship family होइना any time कोई लेमिना की इपुरा इतोन होइना बा इमा इपा होइना दुमाई legal relationship होय होता है बा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल लोग ना से लेमिना था तो फैमिली होइना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो लेमिना बदो आदिवासी अत्याचार दी नुपागी मतलब domestic violence केस पान बजा so any point of life जे मोय वाली से उलम लेमिना की बते मनाव नुमाइना बजूम नुमाइना
domestic violence adugo call to gani to kanada case to jai hoitu father mapada bhai maji mopa mabung the case to jai husband makura makubo all male family relation the labor all male the complaint over jai so complaint kai to gani say ai ko tak domestic violence ho rahe complaint kai to gani complaint honorable login and protection officer lagi normally social welfare officer the protection officer man chakani ho the police station chakani or designated NGO lagi ni ja social welfare department man assign to tham gani je ma mana ka ko complaint to ta kanam already ko swai yo de ai mana ka su lag jagan ai help to nam so right I know as a protection officer a complaint or there are domestic violence what she will do mainly protection officer help you man victim oiba domestic violence victim oiba nupi duga hangani kari wale hoji physically ma khara jokhom tara lage ma hospital ki free hospitalization ho gani free legally ukil no mai to free all women loy puna nupi ngani ukil se always free ni ko asi ma khango ko puna ma ki pai ngasi paisa leke aina court chatta ba mane adu hardal ho jare paisa leke su chatta jaye aina ngasi around 200 more than 200 ai cases handle tore ko paisa mo lote so we go through district legal services authority so kanagumpa nupinga nainabade victim hoiri ma paisa leke aina tuhan bazar adu ma protection officer mana charba jai police officer to vote to rabe or directly to court ta directly complaint ho jai karke ma oi bodo je ai pura chele ai ki sanali ko jumne pura pada lo gare ba long na nu pye de ai ki ibung nuna ai na ai ki lam sarukta ai na sangan de ai na phajana treatment to de anga pokta bai tama ai na thi na che adu lo puna ko to complaint ho jai but actually laws are quite peculiar and domestic violence laws kari law peculiar ase hoi kana jum se kahe ma pam so asi law se ka reservation nahi hai je first instance ta kana arrest ho mujhe jum se tasan nama hona done through counseling through no discussion so asi law se ka khali order pass ho nahi hai do order to pass ho kai nupi to mak na say man physical violence jam hai ai na phone jam tar adu mai protection order ka pass ho gani ma adu jam emergency case ta akhoi na khangna ba emergency case ex party order je nupa mein do ba mai accused ka khangan la vida court na direct order pass ho je police ta man protection review kada protection pi gani my workplace jemon ai kai school lo thak sui ai school chat ai chappa la men la lupa la lakwa ja ma anu ma pham na chat pa ja ai jum la lai ma pham duka ma chak ma ja to ma protection order ama ko copy ma na lai ni ama ko copy lupa na lai accused lai ni ama ko police lai ni ade order commissioner maintenance order je ai ko chakri to de lupa na ba chakri to na su if the lifestyle is higher hanale maintain to ba de lupa to sabigon hota custody order if angang mulowa mem matang angang mudala muloraga akong mo madhangka to law angang de pira to pingang kide angang pida mo so ko non jana dum changjal to anu matang da custody order to jaye arrest treason mai jahan pot le pi gra release se mane loi pot thora pa jaye thana ni kon poli kai kara phane kude jaha da pi lo matam release se mo bana pa de ako thora jana ba mane thagisu ore but it's true mane ai khangau re adi sanali kon sabada always receipt tamba pa jaise receipt ni asi adwa le ore ai recover to gani aduge kam amakale residence order acha ngasi nupi ga luhonge mawa mai bichale but luhongda nupi na machimana wala ni hekta tano ai khando jaba so this law provides a provision where nang phatta mi mak cha gi jena apa mi ai le ho bani na so same jum no
So this is called residence order. But this residence order is convert but labor order but see order by chance accused to see orders and follow the order adu matang court for information period arrest so asi law says jump short but it takes long time mandatory time is 60 days the cases have solved but 60 days with my experience I have seen it lasts more than 2 years but every month my hearing so they are just to complain every month hearing victim chance court produce but in 1 or 2 hearing my compensation maintenance the interim maintenance order pass so in hiring the scene when we talk about women empowerment the World Media Council is women empowerment ki tamak mane honoring but June day encouragement phangdana mayam nupi mapan thokte kasi aina bina jini wonse sinwon mi de khang wani ai pung tar tere ta hanga mayam jaw to mayam ki ma hanga nam da so mayam le nang chakra mena ni chakra so e da hai mi mayam jaw because our society se pata nahi akoi pata banate to phatta ba mi do kusalo akoi ji chatta bio ai hani ni sidan akoi chakke akoi thoke abane so see domestic violence se actually women ke empowerment women ke chapat para paile achoba hardle khana PepsiCo ke CEO Indra Nori ma CEO retired mama na hai mana ai si CEO the selection mane ore nang sangom program your CEO at your office when you are at home you look after your kids this is everywhere in fact me like people like me when we fight adu taxi de to hai na hai ne akoina a simple example ka api ke last I will finish the domestic violence I first person to person different only like traditionally koi kara norms le koi chana bi kara le na adu jam na phaba han khali ba at phatta ba sa phaba ni ba but with changing time with women empowerment when women are engaged with different other activity mane imu manu sara atopa activity ta koi na time bi bale time bi 24 hour ni adu hena time ni only 24 hours se koi loi work distribution to do ni se koi chaksa na tam na nupi sina paile last cha ya koi health and hygiene ni suhai ni loi pun cha na koi cha ni ba haji ke mana koi le work pa na cha loi phai but for me it is a domestic violence koi pun cha ho da ba because you become a second class citizen there only now pulau chaho le because aina so bapot mina chadi mangi moina le no bi pamu na loi chasa na koi noi na le angang na le ba pagona le no ba ina le no chasa na because adu chana koi le ma no pamu bani na pi ni tasan noi na ne adu tasan na koi healthy ta atagga kata ho le but sometimes it hurts also ai ni so na jang na office ka le ya ba nang ki chamang ai le my speed of career pick low the door khatam chingare I know office mamaga my personal example my mind is alert then one time they another idea like because my counterpart husband is not alert with that I na khala dekha I no padna ka jega bane khala de and relax and I will be performing better I had a day another jemoya there should be some kind of work distribution akhoi punna mane ke hai ni we'll work together we fight together we grow together khali nupi hoye thona jambe don't give that glory I don't want to take that glory anymore nupi ne samna sacrifice ho ni ko nupi ne thona phabani ma
level. Adu high level. Akhoshu rest matau ta. So basically domestic violence ki form se with time change hoye. Physical violence is mostly this emotional violence is very important. Glorified over the motherhood glorified. I always tell motherhood glorified over the akhoi mummy na ichado thadam ka thado pa na mi na kai hai na is ngamda je udo macha ta ta phab na thado ta tori lo but mi na khande every tea break ta ina bathroom chalaga egi breast to am tori lo anang thado puri na khondo idak termina mi ki avastha ka kut to sai thada ja dare so every tea break and lunch break akhoi bathroom chalaga pump tori me breast to so we are taking on our body also so akhoi adu to jamna mane we have to be careful mane women empowerment is not easy we have more steps than the men and domestic violence is the first thing that we have to cross in many there mane intensity to toane kana woman cheiba konba kuba kana woman chise emotional violence si pass over ni SS officer da IS officer da IPS officer ni adu my kind of mina IS IPS hoiba namya so adu khani adu I party day I can sir I think I have taken 5 minutes more so I see matan I topic sa loisale but I khatang ka ojak Dr. Sargi mafam da khatang wa hani I say breast cancer ham haina organization yani ki koi door to door cancer screening project coordinator ne koi sunai block area da we have screened more than 20,000 on breast cancer and cervical cancer oral cancer so breast cancer and cervical cancer ina khatang wa man khatang thamni very short je nupina cervical cancer angang ko pamarila cancer se quite high breast cancer quite high not because of heda kaite hade ikai na adu da high ori ayona me patient le ikai na chattana magne cancer da siri so ai loi bana ima iche announcement lo hiding all the men also breast cancer se male ne so iko so it is in the YouTube also or breast cancer 3 finger test 6 fingers 3 ahunga fingers in the thumb putting it one time flat surface the hip paga you press your body adu simple sarna hai so why na body se smart kara hip paga 3 finger na masai breast to check to any lump any kind of mane nangi body da udo pot ubado you check it for next month also keso kagini ngai nate but people will just immediately inform go to the cancer hospital or the medical college and it is free of cost cancer screening is free of cost adu haini adu one is cervical cancer sarna hare modo cervical cancer do adu so mane jamna prevent hobo jawa thabak ana ba hani HPV vaccine do 12 years mang PV modo hotai adu asigi test sune screening is free ni or you can contact me also every week koi patient koi adu da koi help to gani ade cervical cancer ki main amo hota wari lai je health and hygiene asike social stigma koi managa mangbai phi koi undergarment so sada pogo kina ine ka jago da poyeba that is one of the reason koi lupira cervical cancer infection legi koi sai mane inner garments is always sada pogo ba koi ikai na koi maning da powe so it gives more of jam ikai na so cervical cancer manga test me so free of cost testing so sudah free of cost testing da koi na koi sai dira so medical college of test me free hai PhD kan test me free hai but medical college se free nahi so medical college se gynecology department chale breast screening and breast smear screening is free and in fact in cancer hospital